E sad, kad dolazi vreme da mi širimo našu porodicu, da stvaramo decu, da postajemo roditelji, jako je bitno da fokus ne prebacimo samo na taj roditeljski odnos. Jer imam utisak da mnogo od razvoda nastaju zbog ovih nekih uzroka. Danas je toliko dostupna ta transparentnost, ta otvorenost, ta dostupnost partnera. Nije dobro ni kad partneri guše jedan drugoga. Pričat ću kasnije o toj simbiozi. Svako od partnera je individualno biće i mora da posjeduje tu svoju individualnost. Ali nekako imam utisak da u današnje vreme ta individualnost je prenaglašena. Partnerski odnos se stavlja po strane. Partnerski odnos podrazumeva modifikaciju i kompromis, prilagođavanje. Kad imamo partnera, mi funkcioniramo zajedno. Ne možemo funkcionirati previše individualno. Ta individualnost dovodi do pucanja braka, do razvoda. Onda segment da mi stavljamo fokus na roditeljstvo. Zašto stavljamo taj fokus na roditeljstvo? Zašto u zapadnim zemljama je fokus više staven na partnerski odnos? Zato što je i normalno tako da funkcioniše. Prvo ide ljubav prema partnera, pa ide ljubav prema deci, pa ide ljubav prema roditeljima. To je neki normalan tek i sled događaja ljubavi. Onda, kad se desi roditeljstvo, dvoje partneri, kad formiraju tu neku zajednicu, postave ili ne postave te svoje lične granice, stave svoj život u neku ramku. Onda kad se desi roditeljstvo, počinje pomoć od strane, dolaze bake, deke da pomognu da ovo, da ono, i tu počnu da se dešavaju konflikti. Partner se osjeti zanemaren. Napomenula sam onu transparentnost, dostupnost, danas je sve na izvolite. Ja još uvek ne mogu da razumem funkcioniranje današnjeg opštestva. Ja razumem sve tranzicije. Ja imam pogled ovoliki. Znači, razumem sve, razumem različitost, razumem sve, ali ne razumem kako je danas sve toliko lako dostupno. Kako ljudi ne cene sebe i ne cene svoju vrednost. Da li se radilo o partnerskom odnosu, da li se radilo o braku, da li